Moko mjotele kaunti ma Mombasa dwaro ni piny owacho chung' muko mag udi 1,000 kar dak ma Changamwe. Chal ma kama osemiyo luoro kod achiedh nade obedo e kind jodak ma kono anyato e kar dak ma Migadini, Lilongwe na kaachiel kod Portrees. Kaluwore kod jodak ma kono, moko kuom jomoko kod josiasa manie telo ma chwalo muko ma kamano mondo giket mwandu e gwengego. Kane oloso bang' yudo mich mar jaod bura ma otimo maber ma oloyo, jaod bura ma Changamwe okwayo mondo yud yo mapiyo mar konyo wachno. Tuna mwanasiasa mmoja huyu anatumika kama broker. Sitataki kumtaja kwa sasa, lakini nitamtaja. Yeye anatumika kama broker ili anaangalia wale ambao wanahitaji msaada, yeye anajitokeza na baadaye akishalipwa ameshadhulumu wananchi wetu. Pale kuna plot ambayo ni ploti ya serikali. Na hiyo ploti ya serikali ziko ploti ambazo tume-earmark zijengewe wananchi nyumba affordable housing. Paka wizara ya housing imekwenda pale na ikatambua hizo ardhi. Yeye amekuja kusimamia hao mabwenyenye ambao anawasimamia ili hizi ardhi wazichukue wakiona sisi hatuna habari. Lakini sisi tunajua what is happening in Changamwe. And that is why watu wengine huwa wanatupiga vita tusiwe wabunge Changamwe kwa sababu wafanye mambo yao ambao wanataka. Sisi hatukubali. Jodak e kaunti ma Bungoma ochako riwruok mabiro telo